urugendo rwo kuvumbura umuriro w'amashanyarazi. Iyi ngiyi aracyari Mr Obed. Nimba udukunze kora subscribe maze ukomeze kugezwaho ibiganiro by'ubwenge bwinshi ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Kindacyari Mr Obed nk'ibisanzwe. Hari igihe isi yabagaho mu mwijima w'ijoro, nta mucyo, nta mashini, nta buzima bugezweho. Ariko se ninde watumye tubona umuriro w'amashanyarazi? Was invented by one person? No, pas de two. Ni urugendo rw'abantu benshi mu bihugu bitandukanye no mu bihe bitandukanye. Reka dutangire kuri Benjamin Franklin mu mwaka w'1752, United States, aho ni muri North America. Mu 1752 Benjamin Franklin yakoze igerageza ryamamaye cyane, yakoresheje kite akaguruka mu mvura y'inkuba. Yagaragaje ko inkuba ari amashanyarazi. This was not invention but discovery. Il a découvert la nature de l'électricité. Alessandro Volta niwe wa kabiri mu mwaka w'1800 Italy, aho ni mu Burayi. Volta niwe wakoze batiri, icyo tuzi nka batiri ya mbere, voltaic pile. Ibi byari ingenzi cyane kuko byatanze amashanyarazi ahoraho. He created the first continuous source of electricity. Il a inventé la première pile électrique. Michel Faraday, umwe mu bascientifique bakomeye cyane ku isi, mu 1831, United Kingdom, muri Europe, aho niho yari aturutse. Faraday yavumbuye uburyo bwo gukora amashanyarazi hakoreshejwe motion, electromagnetic induction. Ibi nibyo byavuyemo generators zikoreshwa kugeza uyu munsi. This changed everything. C'était une révolution scientifique. Thomas Edison, umuscientifique uzwi cyane ku isi, 1879, United States, aho ni muri North America. Edison yatumye amashanyarazi aba practical mu buzima bwa buri munsi. Yazanye icyo twakita itara, light bulb, rifasha abantu kubona nijoro. Rifasha abantu kubona nijoro. He made electricity useful for everyday life. Il a rendu l'électricité accessible au public. Nikola Tesla ni umwe mu bascientifique babayeho ku isi. 1888, Serbia, aho ni muri Europe. Tesla yazanye uburyo bwa AC, alternating currents, nibwo dukoresha uyu munsi mu mashanyarazi. Nibwo dukoresha uyu munsi. Without Tesla, modern electricity will not exist. Son travail est essentiel aujourd'hui. Amashanyarazi ntabwo yavumbuwe n'umuntu umwe. Umuntu umwe ntiyavumbura amashanyarazi nk'uko twabyumvise. Ni urugendo rw'abahanga, abahanga benshi, abahanga babayeho benshi cyane. Ni urugendo rwabo kuva muri Amerika kugeza i Burayi. Electricity is a story of collaboration. C'est une histoire de découverte successive. Uyu munsi tubasha gucana amatara, kureba TV no gukora kuri telefone yawe. Byose bishingiye ku bitekerezo by'aba bantu. Kora subscribe nimba wakunze ikiganiro, maze utubwire ati mvugira ku muntu y'unoyo. Nimba hari uwo wifuza kumenyaho amakuru yimbitse, turahakubereye cyane. Iyi ni isi y'ubucukumbuzi. Kora subscribe kugira ngo nishyiraho ikindi kiganiro cy'ubwenge uzahita umenya. Akamatsiko turakagushakira. Genda cyane.